turebe kufura ikipe ya Rayon Sport igiye guterwa nande ayihagazeho tambwe guruwari. Reka turebe Bigirimana Abedi bakaba bayihagazeho yahiteye Ndayishimiye Richard. Kufura inzira mugozi, kufura yo mu bitabo, kufura badewunu rodinze, kufura uyu musore Ndayishimiye Richard. Umusore niba ari uwo mu Kayanza, umusore niba ari uwo mu Kanyosha, umusore niba ari uwa hehe hariya mu Burundi, araza arababwira ati congratulation, ati urugamba turacyarurimo. Iki gitego kikaba ari home advantage. Iki gitego ekipe ya Rayon Sport yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2026 ifite inkuru mbi, aho izakina igakina na ekipe ya APR FC ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, ariko idafite defenseur w'ingenzi. Umukinnyi wayo ukomeye bamwita Ndayishimiye Richard. Umunsi w'ejo bundi kuwa kabiri nibwo Rayon Sport yakiriye Gorilla FC mu mukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro cya 2026. Uyu mukino waje kurangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa, ariko kandi Murera izakomeza igere ku mukino wa nyuma bitewe n'iko mu mukino ubanza wari warangiye banganya igitego kimwe kuri kimwe. Igitego Rayon Sport yatsindiye hanze mu mukino ubanza nicyo cyatumye Rayon Sport ibasha gukomeza, kuko igitego cyatsinzwe mu mukino ubanza kiracyahabwa agaciro. Nubwo rero iyi kipe yakomeje, ariko izakina umukino wa nyuma idafite umukinnyi wayo wo hagati bamwita Ndayishimiye Richard. Uyu mukinnyi ejo bundi rero yabonye ikarita y'umuhondo umunota wa gatatu akoreye ikosa Musengo Tansele, ihita iba iya gatatu amaze kubona muri iyi mikino y'igikombe cy'amahoro. Ibintu bituma rero atazakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro finale. Ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2026 Rayon Sport izakina na ekipe ya APR FC. Aya makipe yombi yarayakinnye ubwo ndetse APR FC yakinaga na Etincelle. Umukino waje kurangira APR FC itsinze ibitego 3-1 Etincelle, bisanga ibindi 3 nanone kuri kimwe yari yatsinze nanone ekipe ya Etincelle. Bityo rero APR FC yasezereye ikipe ya Etincelle yitsinze ibitego 6-2 mu mikino yombi, umukino ubanza ndetse n'umukino wo kwishyura. Ubwo rero tuzareba ese ekipe ya APR FC izabasha gukuramo Rayon Sport, cyangwa se ekipe ya Rayon Sport izabasha gukuramo ite ekipe ya APR FC idafite uyu mukinnyi ukomeye Ndayishimiye Richard. Igihe cyo kizabisobanura, ariko mwebwe twiganire muri comment umbwire uko ubona finali izaba imeze.